Komishene e ikemetseng ya ditlhopho IEC e ntse e rulaganya le go tsamaisa ditlhopho mo nageng morago ga paka ya apartheid. Setheo se tsewa tsia mono gae le lefatshe ka bophara. Komishene e tla bo e tshwaragane le ditlhopho tsa borataro tsa dipusoselegae fa e sa le ka 1994 mo maemong a a farologaneng go latela go runya ga COVID-19. Go sekaseka dikgwetlho tsa lentlha e botlhokwa mo thulaganyong ya ditlhopho tsa mothale ono, re golagana le moitseanape wa ditlhopho yo gape le motlatsa monnastilo wa pele wa komishene Terry Tselane. Madume ga fele Rre Tselane wa amogetswe mo dikgang tsa rona tsa Setswana. Ke go dumedise ke be ke lebogela gore o mpile sebakanyana se ra gore ke buele baretsi ba gago. Rre Tselane, IEC e tswelela pele ka ditlhopho ka mantaga go ya ka maitemogelo a gago go ntse jang go rulaganya ditlhopho mo maemong a ga jaana a COVID-19? Go ile ga nna thatanyana mo IEC ya ke o gopola gore malobanyana mo ga ba ne ba etsa di-by-election ba ile ba tlamega gore ba postpone ka gonne e le gore maemo a na sa dumelane le bona gore ba ka tswelela ka dikgetho tseo tsa di-by-elections. Yaanong le go prepare tsona dikgetho tseno go ile ga nna le ntho tse ngata tse leng gore di ile di a disturba di-preparations tsa bona ya ka re gopola gore ba kile ba bitsa Justice Moseneke ba mo kopa gore a kgone go ba thusa a ba bontshe gore a na mabaka a lenteng a na kgona go ka ba ka kgona go ka tswelela ka dikgetho kgotsa nnyaa ka ntlha yona COVID-19. And Justice Moseneke a tla ka reporto eo le yona e ne e supporta tlhaloganyo e ya gore go thata gore dikgetho di ka tshwarwa go le mo maemong a COVID-19. Yaanong Constitutional Court ile ya se ya dumelana le taba ya gore dikgetho di postponeiwe gore at least batho ba kgone ba bangata ba nne vaccinated ba itse di tlamegile gore di etsagale within the constitutionally stipulated period. Yaanong IEC ile a tshwanela gore e kenye mo tsamaisong ntho tse re bitsang gore ke COVID health protocols gore ba kgona go ka etsa gore dikgetho di etsagale ya ka Constitutional Court e se tlhagisitse. Rre Tselane, go na le bangwe mo dipolotiking ba bangongoregang gore serodumo sa IEC se wetse tlase. Ntlha eno we sekaseka jang we bona e tsamaelana le sengwe se e leng gore ba sa akanya? IEC ya leka gore e tsamaise dikgetho mo molaong le ka tsamaiso e leng gore ba tlamegile gore ba di tsamaise ka gone. Fela go na le nako engwe le gore le ge ba tsere ditshwetso mme le ditshwetso tsa teng ga di kgotsofatse batho ba botlhe le di-political party tse dingwe ga di itumelele ditshwetso tse e leng gore mokgatlho wa IEC o ne wa tloditse e be nna tsona tse ka re di tlhagisa gore e ka re mokgetho o wa dikgetho ona ga o tsamaise dintho gantle kante le gore gagolo ke batho ba e leng gore ga ba dumelana le ditshwetso tsa bona le the way ba tsamaisang dintho ka teng. Rre Tselane, ditlhopho tseno di tla ka nako eo baagi ba ngongoregang thata ka tlhaelo ya ditirelo go tswa kwa bommasepaleng bangwe kwa baagi bangwe ba ka ileng gore ba ka se vote. A go botlhokwa go le go kae gore baagi ba vote? Go botlhokwa gagolo gore motho a vote ka gonne dikgetho di botlhokwa go thusa motho gore a kgone go ka thusa batho ba e leng gore ba tla nna baemedi ba gage. Yaanong ga motho a sa ko ditlhophong go ilo tlhopha baeteledipedi ba gage ba bangwe ba tloya ba tsaya batho ba e leng gore ga o dumelane le bona ene ka o sane mona ga se le gore batho ba e leng gore no sa ba batle ke bona ba tsereng over or ba bankileng over e tlo nna bothata o tla dula le gore ga wa itumela kante o no na le tšhono ya gore o ka thusa motho e leng gore a ka go emelela o itseng gore o tla kgona go protecta di-interest tsa gago. Rre Tselane, molaetsa wa gago go ba lekgotla ba batlileng go tsamaisa bommasepala morago ga ditlhopho ke ofe ka boripana? Ke gore ba itse gore go na le mathata a magolo a e leng gore batho ba experience gona jaanong ba e mo le ka commitment ya gore ba batla go thusa batho gore mathata a mangata a ntseng re bua ka ona ana le di-commitment tse ntseng ba di etsa ba di fitlhela.
re a leboga Rre Tselane le ka moso raitso go lebogileng.